Ndereti ya kumenyerera maria maturigiciirie na kwaga kurekereria indo igithukia riera ni undu ukoretwo ukiariririo na njira nene, na oho gugakorwo na maundu mageni maria mangiteithiriria kuhukia undu uyu. Gikundi kia mbeu njithi kia Green Global Footprint Initiative kiria kiambiriirio ni Ratemo Mabea makoretwo makiaririria maingi megie kumenyerera maria maturigiciirie kuria umuthi megukuruhanitie ikundi itiganite arutwo a university hamwe na muingi niguo kumathomithia makiria. Our initiative basically come out of words of Mayor Motali at the COP27 that we all have a collective responsibility to transform. And there are a lot of perceived barriers to EV adoption. Things like charging infrastructure, range anxiety. People are skeptic about electric mobility. Dixon Jega ni murutwo thukuru-ini wa Dedan Kimathi agithomera kothi ya Mechanical and Electronic Engineering na gikundi giki kiao kia GGF mararutithania wira na kambuni ya kuuma Germany ya Keba na kugathikira andu mashini ino ya gwikira ngari mwaki. Keba magathondeka canja ici na wira witu no guka tugagwikirira canja o handu hari urenda. Ni tukwaria na ta supermarket kana mall matwikirire security person hau wakorana canja ino no canja ino ona ni raithi gutumira. Uhuthiri wa ngari ici ni uthiete na mbere na kuhimbirio guku bururi-ini amu ni unyihitie garama ya uguri wa maguta. Jeremy Kimbo kuuma Arkride Ecosystem aria makoretwo magithondeka mithikiri ya thitima akiuga ni mendetie makiria ya 200. Kujaza moto itachukua units moja. Kwa hiyo utaweza enda kama unafanya pedal assist utaweza fika 100 kilometers. Kama unafanya just throttle utaweza fika 60 kilometers. Kim Tairono kuma Utu Kenya omakoretwo makihimbiria ngari cia kuhuthira thitima na oho sola na wekira ngari ya kumwaki no ithie kilomita 130 nayo sola igakuongerera kilomita 50. It's only the brakes and maybe if something breaks, so the maintenance is very low. Yeah, and it doesn't require service because you just charge it and you use it. Isaiah Omondi akoretwo na tuktuk ino kwa ihinda ria miaka 4 akiuga ndangimiringithania na tuktuk iria irahuthira maguta. No na gutuika thogora wa ngari, fikifiki, meithikiri na tuktuk ici uri iguru hari kuimenyerera hatire na garama nene. Betiri ciacio cigeikara ihinda iraya. No nditi nene ni betiri iyo igithuka. Bei ya battery iko juu kwa soko kwa sababu ya yale kemikali ama yale mchanganyiko ambao unatumika pale ndani. Unapata kwamba tuna hizo material ambazo zinahitajika hata katika soko huru hazipatikani kwa urahisi. We are calling and appreciating Motion Energy for supporting us, and we are looking forward to working with you again. Kenya ni mathingatitwo kumenyerera riera hamwe na maria maturigiciirie niguo guthaitira rucio. Ngiribotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Mwirore.